Muftija sarajevski Nedžad Efendija Grabus, koji je danas prisustvovao polaganju kamena temeljca u džematu Uvorići Medžlis islamske zajednice i Gračanica kod Visokog, poručio je kako će i ova nova džamija biti veliki hajr za sve džematlije Uvorića, ali i šire. Ovo je zanimljivo inače područje oko Gračance i Visokog, džemat Uvorići, ne samo da ima puno hajra u sebi, ima akademike, ima profesore u medresi, ima medresu ovdje. Evo, hvala Allahu dželešanuhu, još jedan objekat koji će biti u vlasništvu islamske zajednice u džematu Uvorići. Danas je ozvančen početak gradnje džamije i kao što su i ranije ljudi s područja Gračance i Visokog oblikovali duhovni život ne samo muslimana ovoga kraja, nego u značajnoj mjeri i Bosne i Hercegovine, uvjereni smo da će ova džamija u tom smislu biti, ako Bog da, mjesto dobra, mjesto mukaddes, sveto mjesto i mjesto sa nurli čilimom. Senahid Efendija Uzunović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gračanica Visoko, istakao je da će 21. mart 2025. godine, odnosno 21. dan Ramazana, biti lako zapamćen u budućnosti, jer će to biti 21. džamija koja je sagrađena na prostoru Medžlisa islamske zajednice Gračanica. Postavljamo ili polažemo kamen temeljac za novu džamiju na području našeg Medžlisa. Ovo će biti 21. džamija, ako Bog da, dakle, koja je sagrađena na području našeg Medžlisa, a uz ovih 21 džamiju ima i 21 mesdžid. Hvala Bogu, evo i do sad smo radili i gradili mnoge džamije koje su ranije napravljene, su rekonstruisane u proteklom periodu, a evo danas, dakle, svjedočimo izgradnji nove džamije u džematu Uvorići. Uvorićki vakif Salih Lemeš prvo je kupio, a zatim i uvakufio zemljište na kojem je planirana izgradnja nove džamije. Kako džematlije ističu, ne postoji akcija u džematu, a da nije bio nosilac iste. Ovo je danas veliki dan za sve nas. Ovaj sastav koji je danas bio prisutan, ljudi koji su došli da dadnu svoju podršku ovom čitavom projektu, to je za nas velik podstrijek i velika obaveza da ovo napravimo sve na jedan najbolji mogući način uz Božju pomoć. Normalno, mislim da imamo dobru ideju, da imamo dobru viziju. Moja je želja bila da to bude bosanska džamija, onakva kako su nekad naši djedovi pravili, naši očevi, i takve džamije mene privlači, znači i nekakva je moja želja bila da takvu džamiju isprojektujemo. Mirza Ganić, gradonačelnik Visokog, istakao je da je Visoko grad dobrih i ponosnih ljudi, a realizacija ovog projekta je dokaz toga. Visoko je grad ponosnih i dobrih ljudi, a evo to pokazujemo i danas, obzirom da je položen kamen temeljac za izgradnju nove džamije. Mubarek dan petak, a i sama ideja i sam projekat je Mubarek. Ono što je zaista važno spomenuti da u gradu Visokom su privrednici partneri lokalne zajednice. Ja to zaista svaki put ističem, a evo dokaz je upravo i vakif naš Salih Lemeš koji zaista nesebično pomaže ne samo ovaj i brojne druge projekte u našem gradu, ali evo ovaj je posebno važan. Radi se o vjerskom objektu, radi se o naselju Uvorići odakle Salih dolazi, i onda kad pomiješate sve to, ja volim kazati da mi iz Visokog vrlo često šaljemo lijepe i pozitivne priče. Na kraju svečanosti dovu je proučio penzionisani profesor i imam Hafiz Zilko Efendija Žolja, koji živi upravo na području Uvorića, nedaleko od džamije koja je planirana da se gradi.